Salibonani. Linjani? Lami ngizehlisa endlini yokufa. Nginokhulumayo ngumodius wakomlilo abaningi bangazi ukuthi Chauke i-step. Ke mina ngimela abachuphi ngikhombela isifo sakhe bengisegoli soba segoli ngasebenzela ukuthi hayi njengoba amalanga akugani ukuthi yapheruza kuye ekhaya uzama ukuthi uhambe yesibili ngikho ngiyenze ngasuka ngaphi ekhezi lapho kulomuzi wamkhona aforce ukuthi ngizofika khona ngibona ngani ngokuqala ukuthi limbone emngcobeni wabo yingwe ngihlalela kodwa ngiyenze ngasukuma umfowethu lo lapho lele lapha mina ngimele abaculi xa nginanzelela abaculi bethu abancane kaba registered sile nhlanganiso esimelayo ukuthi namhlanje kunje ngayiyo njani emngcwabeni lo bengamngcwabanga uyakhipha imali efika 500 yosa incedisa ngapi emsebenzini ofana nawo kubo nxa nginanzelela mbona nangaze ngibone emagroupini lana ukuthi kazange kanjani waregister yabagqugquzela abancane ukuthi bengahle chayile ezihlahleni bevele egcekeni sebesimazi kuphela ngama-CD kodwa ngale bengamazi ukuthi so kabasamngcwabanga ngenxa ukuthi unjani aregister kuyamele belekhadi mbonani ngathi ngamafitshane ngiyabonga abadala ngingadli isikhathi siyabonga tuvoka tate vanogara pasi ivo tate Chauke tivoka kwazvo kwavazvipila vosvika pakati na kwaozi vakahwamima vakasvika so mbongo kutoti iye zvinogani zvizvo zvavo zviri zvizhinji kuna chimwe chaketi mwazva kusiti gu ume so kuna imwe vanomba makuwa kuti gu so makafanira kuti mutevele zile amabudziwa kuti makafanira kuti mutevele zile yakatambunuka muregister